Roberto Elnar Gonzalez Jr., 27 years old, taga Puruno, Uliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Pritzi Ann Arcilia Tio, 27 years old, taga Rosario Subdivision, Plasang Luma, Arayat, Pampanga. Kakasala po King Virgen de los Remedios Repository Chapel, King August 20, 2023. Nanuman pong sumbagal, ayabalo yung kareting kakasal. Pabalo yung po sana ng agad king kaya katamong kura paroko, yamong Paul, o kaya po king opisina ning parokya tamo. Dakal pong salamat. Kay, mete. Patagal. Maya payabak po kaya kayungan. At yuta na po king kalabinganam a Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting misa, iyabetala po din kapasalamatan da din kaya katamong altar servers, Ladies of Charity, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Maricris Mandap, Alessandra Ann Tayag. Dinano po sanang makabang biyering kapatagtamong
magmasusi king aldoring karelang kebaitan, lalong-lalo na'y Janice ko, Aravelia ko, Alma Catalan, at Benedict Ofalia. Para po king special intentions na di Ernesto and Neni Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Joel and Margarita Balingit and family. At para ka rin kapatid tamong masakit, lalong-lalo na po Aldrich Jacob David, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Ferdinand Asuncion, Diosdado Guevara, John Mark Miranda, at Felix Manalo. Iuli no sana king kayarianang maligaya ring kapatadtamong meyango na biye, lalong-lalo na'y Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon and Ricky Fabian, Jennifer Doloiras, Efrenia, Adela, Gregorio, Virgilio, Alfredo Policarpio, Corazon, Elvira, Rosie Policarpio, Iluminada Nuki, Cornelio, Mamerta Bonifacio, Pedro and Maria Pabalan, Leonila Conanan, Pelecísima Sembrano, Bienvenido and Aurelia Guevara. Ingke katamo pong mas presider ngeni alangaliwa ano ni Reverend Father Joselito Henson. Talakad tapo at ikantataya ing dalit apamuklat. King lagyo ning iba ang poning anak, ang poning banal na Espiritu.
Amen. Ing grasya ng ginutang Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Espiritu Santo manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Magrasya nga ba po kay kayungan? Magrasya labak mo naman po. Isundo tala pong dandaman ding talimhaga ning kayarian ng Diyos king Ebanghelyo tamong eni. Panalangin tamo na sana matupad at milaganap piya ing kayarian ng Diyos keti katamo. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo, sisyan talang eni ring kay katang kasalanan. Magkumpisal po, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karin sa Blanganghel Ampon Santo, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, paintulot mong ingkalam ning biyemo, manatiling lalabong karing puso mi. Mamanguke kami iba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilian mo kayong mabibiyek ang Kristo Jesus. Parating manaya kang bening panalangin at tapat king turuna ang gaking pangabulalag na kaya kami king kaya kang ligaya. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king libruning kabiasnan. Alang aliwang Diyos, subali kaya ka, amaki masabal, king sabla-sabla. Anong kenu, sukat mo pang patunayan, king kapilan man, kapasina lang minatol, mit mong katuliran. Ingke kang sikanan, ing sibol ning hustisya, ing kayupayan mo, babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos, karelangan. Pakilala mo ingke kang sikanan, nung tututulan da ing ipaya mong miral, at papakit mo ing kamulangan, ding makibalo, king upaya mong yan. Dapo tagyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ingke kang atol, ingke kang pamamahala, magdalang kahigpitan, uling buryan mo, tambing ng atsu, ingke kang kayupayan. At kinganti kareting kararaptanan, tirume ingke kang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran, at kaya kang anak, dirinan mong maragul a kapanenayan, babiyak kang dalan king kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, malam ka at mapamatawad. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pablasang malam ka at mapamatawad, o Gino. Karing sablang mamaus kaya ka, mit mo kang lugod. Gino, dalangin ko kaya ka, sana pakirandaman, ingka kong dalong, kaya ka sanang tingiran. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ding bansang kaya kang lelangan, kaya ka lumapit la, bansang ba at munya kapuryan, king kaya kang lagyo. Mayupaya ka at darapat bage ama kapagmulala, bukod mong ika, ing Diyos at alanang aliwapa. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Dapot ika, o Gino, Diyos kang mapaglunos, at ing lugod mo alang kapara. Mapibabata ka, at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo kusa at lunusan, kening kaya kang talasuyo, ipagkalug mo ing sikanan. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, daratang yaing espiritu, bansaw pa nakatamo, uling tao tamong mayna. Uling etamo manbalo, nung makananutang manalangin, dapot ing espiritu, ya mismo ing magparalampu, arapaning Diyos para kaya katamo, king dalung a eraman apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit ang gana king kabubusalan ning puso ning tao, balo na ing atyu king pilubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, yaing magparalampu king arapaning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburiana. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Parangalantaya po ing mayap a balita. Ausan na kayong kakaluran nga nanindiyo. Uling ting sablang dinudang po ang impako. Pepabalo ko kaya kayo. Keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, sa ilita niya namang Jesus karintao ing metong pangtalimhaga. Ing kayarianing Diyos kawangis nining metong ataong sinalbag maya pabini king kayang asikan. Misa na bengi kabang matutudlaring sabla, dinatang niya ing kasalang na at sinalbag yang bining marok adikot, busan ning trigo at saka yameko. Inyang tinubo at memo nga intrigo, dinto mo naman ing marok adikot. Inyaring ingalipa ning menasik, dinapit la kaya at ngara. E puwari maya pabini ing silbag yu Ginoo. Makananong mi kasamot di ko tamarok. May kibat siya, de patanayan ning metong kong kasalang. Kitang dakaring kayang alipan, buriyo pong putputan mi ing dikot. Aliyo nga nang may kibat, magkang king pamawatputyo pati trigo tuki. Paborenyong parehong tumubo ang gaking panauning papalot. Potang oras ng palutan, sabihan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot at saka yu aptasan at dulukan, at tipunan nyo ing kakong kamalig ing trigo. Kaliwan naman yung talimhagang salita ng Jesus Karela nga na, ing kayarianing Diyos kawangis nening metong abutol mustasa, delaning metong ataw at tenam neking kayang mulahan. Peka malatiyan dili ka rin sablang butol tanaman, dapat pamanubo na, ya impeka maragul dili ka rin sablang gule. Maging metong yang dutong, inya makapanyali laring ayop ka rin sangana. Sa ilitana na lang metong pantalimhaga nga na, ing kayarianing Diyos, kawangis na ning lebadurang sinamot ning metong babay, kingatlong takalayarina, banang papagalasan ing masa. Sa ilita nung Jesus diting sabla karintaw king kapamilatan din talimhaga. King katunayan, erabitas ang migsalita karela, nonemo king kapamilatan ding talimhaga. King mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po mayapayabak kay kayo. Mayabak po. Dindamta lang ining Domingo, dahil nga long talimhaga sa ilitana ng Jesus King Ebanghelyo. Mayang mula po rin king kalabingatlo ng kapitulong San Mateo, hausandong Parables of the Kingdom of Heaven. Manasik bine, at detang bining silpag na may nabula
may nabula ka rin miyaya liwang gabun. Ngayon naman, long talimhaga, ing trigo at ing marok kadikot, ing butol mustasa, at ing lebaduran kebit daking masa. Kaya kung tutukin Domingo, luno namang talimhaga rin dandaman tamo. Ing talimhaga ning pibandyan ang mikut-kut king gabun, ing perlas, at ing lambat. Po. Oray ni pureng talimhaga tungkol king kairianan ng Diyos. Sabi ko na, di na dulang talimhaga ding dindam tamo king ebanghelyo ngeni, pero uling ditak mo yung oras na po. May tumoy tang buri kong tutukan. Po. At yapin itang mumon talimhaga. In talimhaga na ning trigo ating maroka dikut. May tungya mo po yung pekasentro ng mensahe ning talimhagang ita. Mabiyasa kang manaya. Eka milalako pag-asa. O ito yung pekasentro na mo. Makananong pakit kaya pamibibigyan mo ito? Makananong pakit kaya sarili mo na mabiyasa kang manaya, kaya milalako pag-asa? Munang-muna, eka patugot tatanam. Tinanam niya ing manasik at kaibat bisamutanan marokadikot. Kaya wari po, maralas tamong aranasan kembiyata mo ito. Gawa kang mayap, gawa kang kayapan, kaibat yan naman sasalese. Yan ang gawan mo. Ito kung kang gagawang mayap. O kaya, gagawa kang mayap, kaibat pamarokan da pa. Nanong gawan mo? Manasakit ka, madala ka, ito kung kang gagawang mayap. O ito po siguring mumunang mensahe ng Ebanghelyo tamong ngayon Eka tutok ng tatanam. Eka tutok ng gagawang kayapan. Agyamang imbungan aniti, titak mo. Pero metong ipekasigurado na ng Ebanghelyo tamo. Tanam kang kayapan, mupul kang kayapan, agyang ditak mo man. Tanam kang kayapan, mamungang kayapan, agyang malati mo man. Nga pinuti nga mo ng Ebanghelyo kaya katamo, eta tutok ng gagawang kayapan. At yung pong kilalang pari Sambali, si Father Shea Callen. May itong yung kulong malambat na pong panahon ni Nilabas kanini. Bangkanita naman, mika chance lang mag-aral din, kaya na ka na mag-aral din, out of school youth. Kaya patala ka dyan pong may itong building. At kaya itong building ito, sinaliyang 20 computer at kinumbira no retang tuturuking Columban College. Po. Bangkanita turo do rin kaya na ka na rin. Yan, masalese may gumpisa. Ating building, ating computer, ating tuturo, at kay ba't inimbita no rin kaya na kan bangkanita makiabi king kayang programa. At do pangal do'y milawas, apat ng computer din penakura. Po. Isip ko mo, kanya nga kasabi kay Father Shea Callen, malungkot yan. Di paning may pa kayo na ka na rin, ilan lang susopan mo, kaya ba panakawan na ka pa? Pero wali, sabi na, talagang makanyan nga na. May wala la rin nga pa ta computer, di salita pa si Bayo. Sinali lang pa si Bayo. Kanya pumayaring programa, kareta pong 20 estudyanteng minta ka rin, lulang mayari. Pero sige pa mo rin. Tutok nang. Nya pinuiting siguro po yung mensahe ng Ebanghelyo tamo kayo. Tabalo kong Father Shea Callen. Katutok ng gagawang kayapan. Katutok ng mana ng kayapan uling. Bandang tauli, mupul kang kayapan. Ing kadwa, panuwalan mo, king imbalang tao. Kasaguli po sana nung malino yung pilatan, daring marok katao bang pong maya patao. Kalimbawa, deta banda ka rin, marok la. Ita mo, mayap tamo. Potang makamate, mayaping mitagan. Kasaguli sana ita. Yung problema, in kaya pan at marok, at yukin balang metong kaya katamo. King puso tamo ating piyabe ing mayap at marok, ing katutuan at kalaraman, ing kababanlub at kayatasan.
ing kabanalan at kamulangan, ing ganaka at kailan pakilam, ing kalinisan at kapanyiran, katapatan at pamagkunwari, hustisya at pamaglamang, ing kasalpantayanan at pamagduda. At yung ganyan kayong puso tamo. Yapin siguro strita sinabi ng Ebanghelyo, nung putputan mo ganyan, ing kaya pan at barok, ala ng mitagan. Yan, sabi na, manaya ka, datang mo rin ng panahon, ing marok, yang maputput. Ek po balo nung balo yung istorya Anne Frank, dito pong may nalabigay kayong scene, The Fault in Our Stars. At yung 5 years old yata, kanyang Hitler, yang balamong manyambut king election king Germany. At inggewa na, lipula no ring Hudyo. Di Anne Frank ang poring pengari na Hudyo la. Nyapin bangkanita miyabe king buwan ng Hitler karela, linipat la Netherlands, king Amsterdam. At karin, kanyang sakupan ng Germany in Netherlands, sinalikot lari Anne Frank ketang metong akwarto. Wala yang awang. At saka, edamang balo rin tao na tsula ka rin. Balatiyang kwarto. At 5 lang makatunang ka rin. Biro mo po, alulang banwang makakulong ka rin, elaman na kita 5 tao. Nyapin, siguro na rin anak, pero po tang may kulong kayo, baka rin yung akiting ugali ng metong at metong. Banang tao, di kay ba ng along banwa, may yakit la, may rakap la, kay may tela rin pengari na, kay ba diyan, Frank, may tela namang gentipus. Pero, atin niya pong liko na diary, Ian Frank. At metong ka rin, entries ka rin nga na, sumangit ning milyari kay kami, sumangit ning bala mo karoka na milyari king yato. Paano walang ko nga na imbalan tao at inyang kayapan nga na. I still believe Randa at Felix Manalo. Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamon mayango na biye, lalong-lalo na Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon and Ricky Pabian, Jennifer Doloiras, Efrenia, Adela, Gregorio, Virgilio, Alfredo Policarpio, Corazon, Elvira, Rosy Policarpio, Iluminada Nuki, Cornelio, Mamerta Bonifacio, Pedro and Maria Pabalan, Leonila Cunanan, Felicissima Sembrano, Bienvenido at Aurelia Guevara, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po adwan tamang sarili tang kapagnasan. Kakit mo Ginoo ang gaking kabubusalan din kayang puso, king kang pakalulu at lugod, dinan mo sanang kapakibatan din kaya kaming kayadwanan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kulaburan kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapan ni saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ay na daralami arapan mo, ban parangalanda ka, idala mo kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ingana pa sakripisyong binyemo kay kami. Papagbanalan me, antimonong makananong misan, papagbanalan me ing sakripisyo ng Abel. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin, Iyat na yoring pusuyo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. At syuke kami ing ke kaming biye, pangimot at pangataw. King pamibye-bye mi aldo-aldo, daranasan mi ing ke kang lugod. King lugod mong tenam, king metoyato, binyene ning ke kang anak ing banale espiritu. Bilang mumunang bunga ababye garansya, king akayabe mo kami king siping na kapilanman. Uli nito, kambering sa Blancoro, ding Angeles karin banwa. Daralit mi ing ke kang ligaya. Layon makiyabe king alang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ika impanibataning sablang kabanalan. Uli nita pagparalang pumi, pabanalan mo sana detingayin king espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape. Pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene ka rin kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti ikong anat kananye. Itiyaing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ng Yesusing kalis, pasibawi ang pepasalamat kayo. Binyene ing kalis ka rin kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti ikong anat minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng miya biening anak mo. Daraon miya kay iting tinapay ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning banale Espiritu. Ganakan may ipa yung Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, ding kaparian, at ding sablang makapatulog ngeni king kekang altar. Ganakan mo rin kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kaya be ring apostoles at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Purian takat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Kabaya-betang manalangin ngayon ikigib pa, karingamanong likuan ng Yesus kay katamo. Amen.
Gabos mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopaning kay kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatangan ng Yeso Kristo ang kay kaming talapan at bus. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayo kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, donelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. Pamayapan me at bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kaplanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakit tangining may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu, duwan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatangkang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na mo.
Manalangin tamo. O mapamakadulong iba, dinanda kesa ng bayong parasan, deting misteryo, at iyatad king meto nga bayong biye keko. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Iba at Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ing misa ni Daone umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.